teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur e gunas teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur e gunas Allahumma salli wa sallim ala qalatil haqqi bil haqqi li qawli al-awwal ifadatika minka ilayka ya ala nur al-mudassam sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyyah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل ثواب هذه التصلية الكريمة هدية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير والحمد لله رب العالمين. آمين. يا بني القرآن أي شيطان ينبني ميري ينبني قل لك يا بني القرآن يا بني الحديث نلال الله صلى الله عليه وسلم تعلم أدي شيطان يجيب ثم يا أقبل على أنت القرآن بودي أنت فارن فرجم رجلي الحديث نلال قل لك حديث نلال الله صلى الله عليه وسلم أنت فارن فرجم رجلي شيطان بكلا قلنا إني الله وصفنا بقالوا الله gandu ko woni ko Allah gandu setan o wi gonga gummirido to Allah e sifa neddo kaalirowo Allah e gandudo ko woni to Allah ɗum kadi shaytani wawana ben ko boni boni needi fof adima an kuto daga Allah ni الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. suñu sëriñ Ceerno Ibnu Umar Ceerno ci ndigalu Ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. enen ko ɗum tan woodani en heen nee na ñun loolu rekk moo ñu si ñeel. yettude Allah subhanahu wa ta'ala loolu nag moo di sant yàlla subhanahu wa ta'ala e moƴƴangol makko e meeɗen sant ko moom yàlla ci baaxem moom yàlla ci ñun tawa ɗum ko kaandingol makko e meeɗen tan fekkete nag loolu mbaax boobu daf ñu ko yellaloo rekk e ɓural makko e njurum ndeeru makko mu defal ñu ko ci ngëneelam ak ci yërmandeem tawa wanaa kaandugol men heen to bange ustaare meeɗen e to bange bakkatuuji meeɗen fekkene nag mbaax boobu ñeeluluñu suñ ko méngoo ak suñu tële ak suñu mankele ak suñuy bàkkaar kono Allah subhanahu wa ta'ala nde wonnoo ko moƴƴo ko dokko kadine ko jurum ndeero neena naka fekkontene nak yàlla subhanahu wa ta'ala ku baax la ta aji maye la ta aji yërmande la
so haandini jiyaaɗo makko e moƴƴere o ƴeewata no jiyaaɗo makko o wayni neena moom yàlla su fekkente na yellala ne jaamam ak mbaax dootul xool jaam bi naka la mel ak meloom naka la mel o wi ko Allah de subhanahu wa ta'ala haandini en e ndeeɗo moƴƴere neena yàlla de subhanahu wa ta'ala moo ñu yellool mbaax gi o rewni ɗum noon e ceerno men e seeramɓe muɗum mu jaarale ko nak ci ceerno ak ay sëriñam haa yetti cheikhana ahmada tijani ba mu egg nag ci cheikhana ahmada tijani haa yetti ne laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ba mu yegg ci yonente yàlla sallallahu alayhi wa sallama batuuji ɗi fofof ko ɓeydooji neena jotaay yi yépp jotaay bi ci nekk dafay yokku jullit bi oɗo batune kadi en keɗima ɗum neena jotaay bi tam dëklu nañ ko sinno wanaano ɓi aadama kono tagiraani ko noon wayi neena sudul wontine doomu aadama moom ni ñu ko sàkkee rek noonu la mel en keɗima e ceerno men radiyallahu ta'ala anhu ko ina addana en woɗɗitaade aada e bidaa neena dëklu nañ de ci ceerno cheikh alhaaj Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu loo xam ne de waroon nañu tere waroon na tax ñi moytandiku lépp loo xam ne aada la walla bidaa la juulɗo fof o nafi ɗum e ngool konngol neena jullit bu nekk moom ceerno jëriñ na la ci kàddu googu o haalaniima heen ko laaɓi ko aɗa fahma te ittam wax na la ci lu set wecc looy dégg alhamdulillahi rabbil aalamiina ɗum waɗi eɗen mbiya yo allah yommo moƴƴere kanko e seeramɓe makko neena loolu moo tax ñiy wax ne moom ceerno yàlla na ko yàlla fay yiw ak mbaax moom ak ay sëriñam o yoɓa ɓe jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko mu fay leen payoor bu baax ba mu leen yellaloo ca moom moom yàlla ko ɓe tindinta en ko e ko ɓe kaalnata en ko enen ne yo allah rokku en nande e jabde neena li ñu ñuy tette ak di ñu ko digal di ñu ko jàngal ñu ngi ñaan yàlla ñun tam yàlla nañu yàlla may ñi dégg ko te topp ko e gollirde e naftoraade ak jëfee ko ak jëriñoo ko bijaahil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ak ci barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu e barkeeji jokkorɗe gonɗe hakkunde meɗen e makko ak ci barkey jokkuwaay yi nekk suñu digganteek moom allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rabbil alamina suñu sëriñ ceerno cheikh baro ci ndigalu ceerno neena alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina
alhamdulillahi rabbil alamina o wi en jetti Allah ne kadi e kawridinal muɗum neena sant nañu yàlla tam ci méngaleem moom yàlla ɗum woni ngal ɗo dokkal neena méngale yàlla bi nag moo di may wii ngal ganduɗaa ko ɓurgal heeraade e dokke makko may woo xam ne dafa di may wu gën a jagle ci ay mayam en jetti kadi nde ɗo feccere nde o fecci en neena sant nañu itam ci cër bi mumuñu cërale moom yàlla feccere ɓurde heeraade ɓurde laabde e nder pecce makko neena cër boobu nekk cër bu gën a jagle bu gën a set ci ay cëram ɗum noon woni hawridinde en e ɓeeɗo jiyaaɓe Allah neena loolu nag moo di méngale bi mu ñu méngaleel moom yàlla ci jaamu yàlla mi yii omo waawno addude ɓe haɓe njaha enenne o adda en kono tawa en kawraani e maɓɓe neena moom yàlla góoru yàllam yii ak nitu yàllam yii mënoon na leen indi ci jamono ba seen dundu jeex ñi dem ginnaaw loolu moom yàlla mu indi ñu fekk ñu nag ñoom dajewuñu ci jamono loolu mënoon naa nekk kono nde wonnoo ko kawridinal makko e men kanko Allah ɗum waɗi o hawridini en e maɓɓe kamɓe ɓen ɗon jiyaaɓe makko neena naka fekkontene nak méngalem la moom yàlla ci ñun moo tax mu dajali ñook jaamu yàllam yooyu o wi ɗum en jettiri ɗum Allah neena loolu de sante nañ ko ko moom yàlla o wi ɗum waɗi eɗen ñaagoo Allah ko ɓettindinta en ko neena loo tax loolu moo tax ñi ngi ñaan yàlla ñoom jaamu yàlla yooyu li ñi ñiy tette li ñi ko digal e ko ɓe njànginta en ko ak li ñu ñuy jàngal yoo Allah rokku en nande ɗum yàlla nañu yàlla may dégg loolu o waɗana en heen kadi gonɗinde ɗum mu defalal ñu ci tam gëm loolu ñu ñuy jàngal e fibde ɗum ak tam am ci pas-pas bu wér e etaade huurde ɗum ak itam jéema muurlu ko sabu kamɓe ko ɓe yurmeende wonande tagoore Allah nde naka fekkontene ñoom jaamu yàlla yooyu yërmande nañ ñeel mbindeefu yàlla yi nde wonnoo ko maqaama mo ɓe ndonti ene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam naka fekkontene seen taxawaay boobu maqaama la boo xam ne donnu nañ ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama eɗen ñaagoo Allah tabaraka wa ta'ala neena ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa ta'ala nde Allah yoɓata ɓe njobdi moƴƴiri di ñaan yàlla nañu leen fayal payoor bu baax njobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko payoor bu baax ba mu leen yallaloo ca moom eɗen ñaagoo mone to ɓe ngoni to ñi ngi sàkku ci moom tam moom yàlla ñoom jaamam yooyu fa ñu nekk
yo Allah ɓeydanɓe hurum e teddungal yalla na len fa yokkal horma ak teranga e mallineede e ɓeydeede e ɓeydaneede akid jegel leen ak yokku leen ta yokkal leen enenne to ɓe noddi en to yo Allah rokku en notaade toon neena ñuni tam fiñiñi wo yalla nañu yalla mayñi wuyulen foofu ina jorta noon koko heɓi neena am nañ njorto ak yaakaar ci yalla bu baaxa baax loolu lu ñu am la sabu ko kanko ceerno radiyallahu ta'ala anhu wiyanno wonde Allah hollata hada neena naka fekkontene moom ceerno radiyallahu ta'ala anhu be bokkonno ci ay waxam ne yàlla du la won dara ba pare xañ la ko yàlla soxorewul noonu yoo Allah reen en o reenana en diine meeɗen neena ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla wottu mu wottul ñu suñu diine e almudagal men e tijaniya meɗen mu wottul ñu tam suñu taalube waaye tam wottul ñu suñu tijaniya o reenana en ne kadi gondigal men e maɓɓe neena ñu ngi sakku ci yàlla tam di ka ñaan mu wottul ñu suñu ànd ak ñoom jaamu yàlla yooyu o waɗa ɗum e nokku tawa juuɗe cheytaane e juuɗe pittaali keɓoyta toon saka bonna ɗum neena loolu nag mu sàmmal ñu ko wottul ñu ko defal ñu ko ci béréb bi nga xam ne loxo cheytaane ak loxo bakkan mënu faa yegg ba yàqu ko yoo Allah waɗan en noon sabu barke Allah ene laaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla defal loolu ci barke yalla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam e sabu barke cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala anhu akit ci barke cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barkeji seeremɓe men e seeramɓe maɓɓe ak ci barkey suñiy sëriñ ak seeni sëriñ yi e sabu barke ceerno e seeremɓe mum ak ci barke ceerno ak ay sëriñam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim neena alhamdulillahi rabbil alamina wiyo Allah jaɓan en golle meɗen moƴƴe fofof o yaafo en pergitte meɗen neena ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla nangul suñu jëf ju baax yépp mu jéggal ñu suñuy faqastal o feewnana en ɓesnguuji meɗen mu jubalal ñu suñuy njaboot o waɗa en heeriɓe almuɓɓe cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala anhu mu def ñu jaglel ci ay taalube cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah yob ceerno e seeramɓe makko njobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko yalla na yalla fay ceerno ak ay sëriñam pay bu baax ba mu leen yelloloo ca moom yo Allah timmin anniyaaji maɓɓe e dental hee e tijjaaniyankooɓe hee e juulɓe hee e leñol nelaaɗo Allah fofof sallallahu alayhi wa sallama yalla na yalla matal seeni yéene ci mbooloo mi
ak ci taalube cheikhana ahmada tijaani yëpp radiyallahu taala anhu ak ci jullit yi ak ci xeetu yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallama yoo allah newnan en kumtal haajuuji meeɗen dagiiɗi yalla nañi yalla yombalal pajuk suñu aajo yu dagan yoo allah rokku aafiya e rafiiji ɗi yalla na yalla may aafiya ci jàngoro yi yoo allah wat e leydi hee deeƴre e kawral e ndeenka o waɗa ɗum e leyɗeele juulɓe fofof o waɗa ɗum ne kadi e aduna hee fofof yalla na yalla def ci réew mi dal ak méngoo ak kaaraange mu def loolu ci mbooloom réewi julliti yépp waaye tam mu def loolu tam ci aduna bi yépp ceerno wi enen fofof ɓeyden toppitaade diine men no moƴƴi e koye men e ɓesnguuji meeɗen ceerno neena ñun ñépp nañ yokka toppatoo suñu diine toppatoo ko ci suñu bopp toppatoo ko ci suñuy njaboot ɓeyden kadi toppitaade kadi bange jokkere enɗam ndeene kadi no moƴƴi nenañi yokka toppatoo tam jokku mbokku gi ak meen gi bu baax a baax a baax a baax o wi nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama o wi ra'sul aqli ba'da al imani billahi attawaddudu binnaasi o wi kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama hoore hakkille ko woni hoore hakkille caggal a gonɗini allah ko yitkinaade yimɓe bi maana wadde no yimɓe ina jinma e no aɗa yiɗiraɓe neena yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxnane ra'sul aqli ba'da al imani attawaddudu binnaasi neena boppuy xel ginnaaw nit ki gëm na yàlla mooy fexe nekk ci anam wi nga xam ne nit ñi dinañ la mën a bëgg yow tam nga mën leen a bëgg o wi ɓeydoɗen ne kadi tiinnaade e toppitaade golleeji ɗi eɗen mballitoro e diine men e maslahaaji meɗen nenañi yokko tam góorgóorlu toppotoo liggéey yi suñuy liggéey yi nga xam ne ci nañuy suturloo di ko dimbalikoo ci suñu diine ak ci suñu maslaha o wi yoo allah newnu yoo allah wallu neena yàlla nañu ko yàlla yombalal te yàlla nañu ci yàlla dimbali o wi toppitoɗen ne kadi ɓesngu men fofof jagga laawol cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu suka noon e mawɗo fofof ne ɓe tinno kadi ɓe mbirda neena nañu toppoto suñu njabooti yépp ñi jël tariqa cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu mag nag ak ndaw suñ ko jëlee tam ñi góorgóorlu di ko wird di ko jëfe alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
صدق الله العظيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم on jaggannoɓe wirduɓe mbatte haqqillaji sharɗiyeji wirdu ndu ina haale jagganannoɗo joom suudu mum kadi walla ɓiyum debbo walla banum debbo ne kadi anniyoro heen ceerno wi rokki on lazim e wadifa. assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe yeɓɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde min jetti Allah min juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam min calmini on laawgol ngol min juurima on aywa hande ñalawma alhamis o kadi no jiiɗon ni ko ni woni no batu o finiri yimɓe gari e jama he gila feccere jamma aywa woɓɓe gila 4 heures du matin woɓɓe gila 5 heures eyi goni ɗo ha ceerno jalti yimɓe juldi e ceerno fajiri o maddi wasifa on saaha banda ceerno mawɗo o fawama hono noon o haali hono no wowiri ni ñande foof e wooda ko haalani yimɓeɓe hande o haali ko fati aada e bidaji o hirjini yimɓeɓe ne gaccata aadaji e bidaji ɗine wonno ko hunde bonnore diine nde taw diine o taw kadi nafata eyyi kala ko jiiɗa e diine he ko ine teddi gila e dewle meɗen ha indeji meɗen ha ko nandi hen andu wona diine eyyi kala jiiɗa en teddi hen ine muusi andu wona diine andu ko aada e bida ko teddede warata en taw kadi nafata en o haali hadis mo ganduɗa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha habri ɗum wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun o kala pudduɗo e oɗo fi amen oɗo alhaali amen hollum hono diine l'islam o hunde nde ganduɗa jeeyaka hen kanko e ko fuɗɗi ko fof ko ɓe rutteteɓe wadde bandiraɓe wota mo tampi e dewal Allah haga so watta hen aada e bida lorma hadma jaɓanede eyyi o haalini kanko ceerno o wi dennagal ɓe jiyata ɓe ngala diine ɓe ko aadaji bida ɓe jogui ɗum ɓe kutorto mo ala diine ala waɗi ko mo rewata Allah mo rewata diine gonga kono mo rewata ala joni noon an o joom diine l'islam o gaddanireɗa deftere Allah nde e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko gam ha gacca bidaji ɗi e aadaji goɗɗi ɗi kutorɗa deftere he so tawi a hutorima ɗum ha gasi a watti wattude hen aadaji biɗa keddiɗi ɗi hankkadi ha ne wayno a ruttima ko wonno adan ko ni wadde bandiraɓe mbatten hen haqqille kala jaaɗo kadi naftoro ɗum ɗo ceerno Aliou Kande holko mbatta commentaire ma ana e batu hande o holko kalata hen non tigi ceerno Siraji a jara ana suusa ɗum noon no mbiɗon ni hande kadi Allah moƴƴani en en pini ɗo e Dakar en hawri e goo lewru mai hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi en keɗima kadi lefol ngol nde tawno ko ɗum golle sunna e nder Dakar o caggal nde farillaji ɗi gasi heɗade banda o ko ɗum sunna saabu kadi ceerno ene tengtina hen no fewi yo yimɓeɓe keɗo taw keɗogol moƴƴel nde tawno wonko ɗum wallata saabu eɓe mbiya a faami ceerno mawɗo radiallahu taala anhu o wirnima kono ha joni nde omo wondi e meɗen saabu ko kanko woni e haalde ko kanko kucciɗen kanko gonɗen e heɗade kadi ko woni e haalde ko tan walla ko golli ko tan ko ɗum tan woni ko ceernajo o woni e gollade ko ɗum tan koyngal jaɓɓal o yaaɓi ala ko ɓeydi hen ala ko usti hen ɗum kadi en keɗima kadi ceerno Ibn ko haali hen ko en keɗima kadi ceerno Cheikh Baro mo ganduɗa hande o machallah ha kono kadi en keɗima a ceerno e hoore muɗum ha tengtinonemo haala e to banggue wirdu ndu nde tawno wirdu ndu ko ɗum ɓuural kadi ko ɗum nafoore mawde woni hen saabu ko seeɗa mbaɗata hen e tama o keeɓa hen ha heewa noon no yimɓe kadi omo tintin hen kadi omo tengtin hen yimɓeɓe tinno jagga wirdu ndu kadi birda ɗum noon kadi ko yettirte Allah no fewi Dakar noon woɗɗoy hande eɗen jaare ñalawma jeego ɓiijo miɗa andi hankkadi nam heddi ko fodde balɗe 3 hankkadi nam yimɓeɓe caako ji Dakar kadi machallah caggal nde tooɓi heccanki hande ji hanki hande o fof ina ɓuuɓi machallah poussiére ala ina deeƴi calme
hay goto heɓani ɗo wiide ma ɓittu o yimɓe ɓe ni keewi kono kadi ɓittodiral ala merci jarama min calminiɓe fof bandiraɓe wadde ko ɗo min mbaynodirta on inchallah ha janggo min gara kadi e sifa goɗɗo ɓe mbadi wonde inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur e gunas teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur e gunas